Hello students, I hope you are okay at home, and I want to welcome this lesson today. But before we continue, I want you in order to know this lesson, and I'm going to be helping you understand English and the Kinyarwanda. Please, don't shouting. Let's go. The study is better than the hater. When you don't study, life is not stop learning. If you stop learning, life is not stop teaching you. If you stop to learn this lesson, life isn't cyangwa se is not stop teaching. Ni kuvuga ngo nuhagarika kwiga ubuzima bwo nibuzagira gute, nibuzigera buhagarara kukwigisha, kuko ubuzima bwo igihe cyose buhora bukwigisha, ugahita uhindura ibyerekezo. For example, iyo ubona nk'umuntu ufite imyaka nka 30, 40, 50, afashe umwanzuro wo kujya kwiga, hari impamvu. Nuko muri we ibyo byose hari igihe cyageze akabibura, akabura uburyo, ariko mu gihe aboneye uburyo akavuga ati reka ngiye nkandagire, reka ntazabe nkandagira bitabo, reka ngende njye kwiga, hanyuma nanjye ngira icyo niyungura, hatazagira gute abantu batazanshishamo ijisho. Ibyo nabyo birumvikana. Nawe rero wize ntabwo ugomba guhagarara, n'ubundi ugomeza wiga. Kwiga ntabwo ari kurambika hasi. Nyamuneka nawe wiga ibitabo ukabijugunya hariya, ukabitwika, ukabijya kubigurisha, ngo uzabanamo amvelope, ngo ugiye byo ntaho bikora. Nyamuneka fata amakayi yawe neza, ku buryo n'abari inyuma bazajya bagira gute, bazayabona bakajya bayigiramo bakora amakara. Niba weho ubyanze ntibivuze ko abari inyuma yawe bazabyanga. Okay. The learn is better than the hater. Wiga aruta wanga. Wiga arutuwanga. The learn is better than the hater. The run not a run. Run, it's like the wind. The run, it's like a cat, dog. Someone who wanted to run can use a run, but that vocabulary is run like to study. Run, not a run. Okay. Don't ever tell me you're short. I don't want. Don't ever tell me you're short. I don't want. Don't ever tell me you're short. I don't want. Ushatse kuvuga ntuzigere umbwira amafuti yawe
sinyashaka. Yes, hari abantu rero bakubarira inkuru bakakubarira inkuru zidafite n'ishinge nta rugero nta n'akamaro, ugasanga muri wowe rero nta n'ikintu uri gufata. Iyo nta kintu uri gufata hagati aho ngaho rero byose uhita ubyirengagiza. Ignore it. Byirengagize. Kuko hari abantu bakunda inkuru bazi kubarira muri wowe hari ibindi uri kwipangira, cyangwa iyo nkuru ukabona n'akamaro igufitiye, ukabona nta n'icyo yagufasha, ukayirengagiza bitewe n'uburyo ari kuyivugamo nta kamaro ifitemo. Mu gihe nawe uri kubara inkuru, ceshura inkuru uri kubara iyo ari yo, umenye ngo ndi kuyibarira ese arayikwiye, ese iki kirarimo n'iyi nkuru ndi kuvuga abarwamo. Yes, ni ukuvuga ngo hari inkuru, hakaba amagambo, hakaba n'ibitekerezo abantu bungurana. Amagambo tuzi ko ari ay'inzimuzi rwose. Inkuru birumvikana n'abantu b'imburamumaro, za nkuru zibarwa ku bintu by'ibiryo, ugasanga umuntu akubariye ubwoko bw'ibiryo, ugasanga umuntu akubwiye inkuru y'uburyo yagiye mu kabari agakora ibintu bidashoboka bitakaragasi. Ibyo rero hari abantu ibyo batabirebaho, ibyo rero ntabwo ajya kubibara ahandi hantu. Okay, I wish you to enjoy the festival. Festival, it's like a Christmas festival. You will participate at December. Yes, at December. It is a festival. It is festival 2024. Yes. Mbifurije kuryoherwa n'iminsi mikuru. Yes. When you want to say that, you can say, I wish you to enjoy the festival. When you want to say like that, you can say this sentence. Yeah. Excuse me. May you help me outside, please? Excuse me. May you help me outside, please? Urumva nyine ko abamusaba gwahedi yo kugira gute yo kujya hanze. I don't want to do like that, girl. I don't want to do like that, girl. Ni kuvuga ngo hariya yashatse kuvuga ngo sinagira gute, sinakora nk'uriya mukobwa, cyangwa se sinyize gusi rwose sinabasha gukora biriya bintu uriya mukobwa akora. Singize gute, I don't like want to do like that. Ni kuvuga ngo sinkunda kuba nakora nka biriya by'uriya mukobwa, because she works clumsily. She works clumsily because she works clumsily. I don't want to do like that girl because she works clumsily. Repeat again. I don't want to do like that girl because she works clumsily. Clumsily is like a unorganized. Sinshaka gukora kuriya. Sinshaka gukora nk'uriya mukobwa kubera ko akora ahubuka. Hari abantu bakora bahubuka bajagaraye badafite organization nziza muri bo, ugasanga ibintu byose arimo aragenda akora ahubuza anamena, cyane cyane nk'abakozi bo mu rugo. Iyo ngeso barayigira. Akaba ari kuri telefoni bamutuma ikintu icyo azanye akaza yangije icyo hasanze. It's like a clumsy.
Yes, ibyo bisa rero nko guhubuka, gukora ibintu utateguye neza. The young life, they like walking arrogantly. The young life, they like walking arrogantly. She is walking arrogantly. He is walking arrogantly. Huh? They are walking arrogantly. If you walking like arrogantly, they will ignore you. Ni ukuvuga ngo niba ugenda wiryagagura, wipayonzwa rwose, ufite ubwirasi iki n'ibiki, abantu bazakwirengagiza bakubonemo n'ubujajwa. When you walking like arrogantly, bazakubonamo nk'ubujajwa, ubupfayongo budashinga. Yes, it's like arrogantly. Yes, it's like clumsy, n'ubuhubutsi, n'ubwo nabwo n'ubuhubutsi. Yes. Abakiri bato bagenda ingendo irimo ubwirasi. Ni ukuvuga ngo young life cyangwa se teenagers, cyangwa se iyo tuvuze teenagers aba ari urungano rukiri ruto, cyangwa se youth nabwo ni urubyiruko. Urumva rero young life ni ba bandi bagifite ubuzima mbese bukiri bwa cyana, bukiri hasi. Yes, between 12 up to 20. Yeah, it's like a young life. Ni urubyiruko, youth. Ariko youth igarukira wenda nko ku myaka 35 niho tuyigarukiriza. Yes. Here you can say, I'm going to show you where buffalo. Yes, I'm going to show you buffalo. I'm going to show you where you can get food. I'm going to show you where you can apply. I'm going to show you where you can buy something not reserve. Aha rero bushatse kuvuga ngo ngiye kukwereka imvubu aho iri. Yes, izo ngero naguhaga rero uvuze ngo I'm going to show you where you can apply, ni nkaho uvuze ngo ngiye kukwereka aho ugomba gusaba akazi, ngiye kukwereka aho ugomba kugurira wenda ibiribwa bya make aho batarazamura igiciro. Kuzamura igiciro bavuga reserve. Okay, thank you.